Assalamualaikum sampo. Ang keski primary channel Corawali Production. Dia so makasingnya deh mailok ka pelatukangi lontara luwo. Ya naritu panesengi gau nanap pasee. Taisengi to makar tungat-tungangi enrengang ada tekwai. Reko ang kejemak pole maporidi tapanadi nginapa serta. Rekori atau napa serta narebio to mapawe tekuar itu napa wadai. Ajak mo taperiwi. Narekori abio napa narebio to mapawe tonga-tonga itu napa wadai. Ya narekori abio napa serta nareto to mapawe ajak mo taperiwi. Na iya nareko engka gau mu pegau i tenapa semu ajak mo lupawi mau lauri musuh ri orang ni mui tenapa serta rekor atau napa semu aja atau muton nasa mupalo kariolo na iya rekor abio aje abio muton nasa mupajok kariolo ia to pai mo risinin na gau mu agi mu pegau agi mo lawi pakoni ritu gau mu. Sewato si paimer rekori lalang amu serang no na poleyo nenga okoi polen lilamu. Rekko mo padi mopi ajak mo malaje. Rekko malaje mopo gele i lila dengek mo. Rekko magele mopi ajak mo malaje. Rekko malaje mopo lapa ida culimua yowali. Rekku marum mopi mongkalinga ajak mo malaje. Dek paritu poleyo angkan na pitung ngesoy pitung penni. Ri olomoi Allah Ta'ala. Nasabak barakak na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Temate po ritu. Tembalok toko apa dek pabatelee. Elok na kuah Allah Ta'ala. Seguto pe mo rekomita elu kuai bulu tatorimun rimu. Mau de uai egana balimu ajak mu malaje. Tapo iwi ten natange koritu. Na iya rekorimun rinne balimu tetunggal lungar ri elo reng itu matutu. Ajak mo lawi. Tajang ngelaw na alunge. Rekore bioi alunge. Lau rebio toko sa iya balimu. Rekko lauri atawi alunge, lauri atau kosa lauri balimu. Maina situru inapa semu, maina madecengi. Ajak mualupawi napa semu. Sewatu pemer rekko mailok kon makun raye. Rekko rebeu napa semu, masih higa itu masu manimu. Na rekko jajak ko anak makun rewiritu. Rekko atawi napa semu mamuite itu masu manimu. Rekko na jejak ko anak orwane ritu. Sewatu pai memakadai to panditai. Rekko reaboi napa semu ajak sana muanre sangadin na malupu wek gakko. Tengan curuk ritua anu muanre temapa sipak torialemu. Madecen no manre iana elorie majapu ancuru ritu anu muanre masipak torialemu. Makonir tu rekko maelok ki pasiama igau tak napa serta. Kuam menginap barakak sinin na gau tak. Nasi terus wito panditai masa nginap pase atau we matan na asoe napa se abio matan nai ulenge. Rekko de iritu duai tesekei engkan na alam marajai enrengeng ala becu Kotosa rekko de imatan na asoe enrengeng ulenge tesukku ipadisengeng. Reatau napa se na tenna pole wilasa ceke. Tenna saditoy anu mamoso. Tenna utamatoy urap parakang. Tenna utamatoy urap paragyagi. Malolo pulana toy riita. Naraing pulana toy ase na tubutta. Na yarekko na pole ilasa ceke. Tapariatawi napa serta. Kuam menginali sumapella maceke Na iya rekko na pole ilasa pella
Ta parabioy napaseta. Kuam manginali sumacakki mapallay. Apa iya tu nappasae tas situru ritu asenna sangadinna nakko maelo i lele rebio nappase ataue. Maelo ere maelo ere gi lele re atau nappasae abio endenger rekko takkini ki teriare gi aju matande. Tamagae. Ia naro passala bicaranna paddisengenna nappasae ia engkari rampe lontara luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.